Di Purong Sopi Langkong Habe Memorial Town Hall along Pinipen Plikya Prahiniang Deng Northeast India History Association Amai Pi Kapangcheng. Toko Langso Rangsina ME School Aphan Karbi Autonomous Council Pen Prabjin Pen Kelang Ponji Aphan Katuningri. Ingdeng Crazy Karbi Pressers Meet Hawar Kehat College along Kapamanpo. Kardom pini Karbi Prime na birta long pen kado kawe phanta me kardom na pasrik long tangte pini Karbi Prime na birta arjui tha Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam University Dipu campus kachara pen pini Dipurong Sopi Langkong Habe Memorial Town Hall along Plikya Prahiniang Deng Northeast India History Association Amai Pi Pangcheng Pontang Phaikuni ni phaing kora pho arni an ke doji Plikya Prahiniang Deng Northeast India History Association Amai Pi Kapang Chengjia Phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ardeng Pensi Ingpupon Laso Amai Pi Akro Kalama Puthak Mizoram University Athanbang Kurubarin Jagadish Lar Dawar Pensi Patinipong Mai Pialong Bang Pharo ke thom so se Thanbang Kuru Atum Nang Chetong Ini lagi state long bilang je, jadi tu macam hok nang je, bah ini karang nang je bang, Northeast India History Association. 42nd lah conference ke dah Karbi Autonomous Council, pen Chelang si Assam University campus Difu, Central University campus Difu. Lah, bah ini Chelang si ni tu dah di kono, lah pen ke dah participants satu. Hotel bang dan mengaji tong dulu Northeast pen ke bang pen angtan pen cenglok 300 delegates nasi pini kecing siang ni lo nasi kecing siang ni panang hang nasi ini ada nang dunia lo lah pen jenis pan kang kuah mai senang hang chief guest hisab pun nasi ngarong lo lah som sini kaprek I wins dia tu kan pengong nama ke bahasa pan muri pon lo non nason Northeast History Association nasan ke siapa timur lagi nasi ini ke state long segi bibi lagi dan itu dah state long dah capital long segi bibi nama state capital dah segi bibi sudah ada banyak dari nomor Autonomous Council penting polisi tapi Difu Central University campus penjelang Thank you, sir. Their opinions, their observations on issues which are there in their in their particular area. So as of now, also we have the local session on the 25th of November, and that you see a plethora of papers by scholars on Karbi history. Lakhain Korapho Nilip MAC constituency ke parlo angkang Golaghat district pen Karbi Anglong district ahoyalong kedo mate border area long kedo toko langso Rangsina ME school ahem batainar kep so se lokicharia hem ingnam a ingnar ihinaru mana tongrai raya phit anta non puangta Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atum kelang ponabela Kedamtang GTA Cikloni Phaitro kaning vemalom azuapor labangso lokicharia hem jothom pardun ron lokicharia hem ketong ke phalang no dono Lapelabang so school hemalong ingnam a ingnar kitong kaphalanglo batainar capsusi abatai lokicharia hem tehno birta long paklang ponde tapi lapen arpu kedo atuma phanalong anta lopidam sita pinyar ni anta thangnat akera pipela kaheng no dim ting ke bang nang Lasi jongsi Karbi Anglong Autonomous Council Education Ahin Quality Education RJ Kachiman Vek Jichinam Pulote Non Prop Jinpen Toko Langso Rangsina ME School Lokicharia Hem Ahoyan Pong Lapen Ahem Kesalokasai Nangklen Piseraksi Keme Athe Towararai Lapen Golaghat District along Lason Kahenoke Kacheleng Aranatum Tapi Posi Selam Lerekne Karbi Anglong Autonomous Council Pentaputi Chethan Pre Anpinoputa Nangkhat Lasi Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Education EM Richard Tokbi, MAC Pobito Rongpi, Nilip Education Development Block Board Chairman George Rongpiat Maphan,
School Managing Committee amei pu khoya terong lapen chokidar mai soning kia tum kachuning rialan cepaklak. Toko langso rangsina ME School taso SMC ya presiden lo nili kasi alang nitum phan bangso school dong nang pot nang nitum phan churu lo kasi ladak high school abang kiduk kisung kelah lo kasi dak Gulaghat district pena border lo kasi ladak abang ke damtang masa siklu September asiklu 5 tarik 6 hat mane batai potrok lason an penengkan siang bong ingnar nang phalang no del kasi laso putha ka bang nilitum jasemet bang ke Karbi long tim matum phan penita pasili lo ba nile nemisi phanda pasili lo kasi ladak osomar phan lo ke than adimang siksak ulo mane classroom bang lo del Berendak hormu hotar penangan ison soni hingga dulu desk fan amka ceiling fan amka hingga dulu nasi bangsu eskur panabang alang litum Karbi long tim tum abang nilitum akan bangsu eskur pan itu bison ahin pen jasemen pen nilitum han bangsu eskur abang kira abang mengkoprap izin sontek abang si nilitum culing dilo in penasi alama hoglo nonjong Lito makote tukulang sorang sinam school SMC presiden tiron sang hogen ing alam asini litum ladake Gulaghat district pen ahoy kidai lo laso ahoy along si tukulang sorang sinam school bang gedu lasi nilitum laso arong men lagi tukulang so laso school along abatay lo nampi Aingnar nangaphang no non September achiklo loksi ningwe ke thompa dunron September achiklo ni phai trok si la pen nerkep ningwe ke thompa dunron kadok be batai nerkep anke dulu batai nerkep lo so ahem nangaphang no so ahem nangaphang no pen penangan son kelas kikuri ta sab kasik sak dolo songbong sports instrument hormuda phangnulo desk bench suki table blackboard angton kana hok dolo pasi than bang atum penda sia kasik sak dolo lapen kechuning ria luta pilo education ma phan pen local MSc phanta SMC ahin pen kechuning ridam alo paji dam lo ala so alo ke paji dam bang la son ho je non prabjin pen ritum to kulang su rangsina school aphan banduri wal nang piasonti pusi kechuning ridam la so banduri wal ka videt ajoini si abatai aphong ingna na phang no long lo pusi chingwai pen lo paji dam lo Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga Phan Dipu Local MSc Zoni Timung Pen Kachurol am The Pazirpo. Alang li Kizapon ke Mason Ajok Borlang Perla Pen Lang Soliet Hawar Arat Prabjin Pen Railway Crossing Ahut Kasik Sakapothak Jokpon. Kedam tangaran ni MLA Bidia Singing Lengatum Pen Lamding Divisional Railway Office Manager PR Kumar DRM Lamding alang li phan te tong dam pen railway crossing kasik saka puthak chingwai pen prabjin pen warsai ke me longpon popusi patini po Nilihin pen churuang tung Dr. Tuliram Monghang CM of Karbi Autonomous Council ate kacau untuk mengalap bahana jai kedam ta mane patumi bolang ferara tum kisung hektik pini hala ngali tum railway crossing amang kabede ra join ni habu paraisi rat 60-70% rat kya habu paraisi dolak penala tum kilometer proxinar ke banta na railway track pen arlo na romdu also ara tum pini kachelat kisung pini delivery patient tum tambe direct ambulance ta ban e atwar ke mesian PMJSY atwara sang semar pilo tambe la so atwar pen cheleng thori pharanta une delo so railway crossing ka be jone lakenon het pengalilo independent lo pen opinion dal dan ke abela athi mane landing pen
para railway crossing ke doke default chalo dapan bari dam to tame la tum arjing pika demand man kala pulo kaita angsong memorandum pi pene puita me hola adim ron pale thre athe mane proposal bang dapan puthai dunai di RM divisional railway manager lamding ladak pen proposal puthai nai asi pini la CM sarang pengkhat lo je cetong tha chingkidamo ladak lumajong hawara kisung ke boy tha lam tu mai busi dipu MLA sar bida sing leng han pengkhat lo la pen ni phanam pengkhat lo la si MLA sar ingleng men pen thur jok dam lo la pen divisional railway manager Prem Ranjan Kumar apa je tong si alang li bangke positif sirizal lampi duno tapi alang li staff CHF lagi alang li ala engineer pen chenglok alang li tuma staff non CHF masih ditum cingwai lo la pen ka kisung cethan edapi la alang dan thak no je non 24-25 financial year pen ke alang li proposal bo thai dun po si alang instruction GPL lo la so proposal ini phan bangke la si within 1.5 year among ke patang kimbon baik pusi alang nai chang no nasi pinia keting mai bangke positif pikan no nasi non abangke ke dam tang koson ma so teng si chidam chehlat bangke longpo athe mane apen nang kai pi pa pera pata do ko kati ke chehlat anda sungu munit abang se hormu chupon ki dam phanda sungu gari ke pal ga philang no dam no la bang thang asik sarta welo papar longpo lapen ke non la bangke ne la di landing to forecasting an jitu don survey lo don proposal lo na so long si joint survey prabjin pen bang po la December first week or second week si bang po at joint survey men la railway department la pendak PWD at engineer atu men selang tum nang pudun la pen joint survey dina ko dak si ka semari malang sulet pen la bolang fer long ni long langsung te ECB po bolang fer ECB po se tum pulo ade la tum puke RUB besi po railway under bridge ROB bang e besi po railway over bridge nasi RUB bang era tum 100% aja chaklo proposal bang pipon pola tum ke pas angsong make nang tum dak CM sar phanle paching kino ditum dapen ke proposal puthabe ko ako ditum 100% ditum positive nang claim pipo besi lang tum nasi chak dino nasi langsung lihat bolang fer aha warara tum han bangso kisung ben tum job po pusi nang tum hana pachini lo thelang tum ban pini bini jaitu kacing wai la so putha bangke nang tum media hoi pensi nang tum hana pachini lo karbo Pai kuni ni phain kora ke thomarani Karbi Anglong Labor Union atum pen methang sahemalong Kailian Diwas kapaman po bang swalong aluhiaman pen Labor Union Board chairman Khorsing timung chetongdu lapan Karbi Anglong Labor Union amai pu bidia sing rongpi kongchen bang rising milik lapan pinang an ari sanghwa tum bang swamayalong chetongdu pen ini men Khorsing timung la si ni li people ma pulu dang ke pinada etum India bang palon la so India kalian pada bang suka palon ma puthak ni tum tadak ni tum Labor Union da palon nang kok lo athi ni tum la so ke palon lo yong si ni tum la hai claim undi la pe ni tum yong si la hai ingkir undi ingchap undi polote angsong prime minister chief minister ke palon long ni tum si don undi Karbi long ma ta polote bang CM turam hang ni tum han la bang so ar pu ni than pi det pen alang li turam hang ya kong pen chief minister prime minister ya kong pen ni tum la so kalian diwan long pi ni palon nun ke ni tum ang thek ka chibidun Labor Union pen la si Labor Union pen tuang thek chibidun ke alang li non pu president Birasing rong pido la pen pu alang li rising milik alang li si tin do lo la pen ka do ka ve ni tum non ki song rap da tum Labor Union long do pet la so ke palon long ke ni tum ye India government long Assam government long ka India government long central government long tame ni tum la bang so khan punoi ke hang ke ka do ka ve sakori bari ma sepen chenglok la pen ai loving wing ke chongda dan tum chongda dan ri tu dam de pen la bang so loving wing phan da ke khang un thegia phan Karbi Anglong kang Karbi hawara long CM Dr. Turam hang ni phan ar pudang pida ke la pai hoi kang da ke tilu tum phan da loving chongda dan de pen dak ni tum Karbi Anglong kang alu Labor Union pen nili hin pen ame nili chairman pen sa ke khang len pen dak pa chongda ji pat tu ji la pen la hai facility kiwan ji la poson ki chang ji pusi nili tum la pini la bangso along ke ni tum la non ke palon dun la si ni tum ka do ka ve misen mi et pen ili ni tum la so mola su ningkan surin ko ra ka thom ke chokan ningkan sita puthot don ki wangi ningkan surin ran ko ra pin kan tame ni tum misen mi et pen Labor Union pen
ni tum or Karbi Anglong tami lahai ke chongdal ke curi ke pen goreng wai sar tami ni tum ki claim ke dami lahai CM turam hang la bangso kang hon pen ni tum la kalian dewana long pin ke palon dun ke ni tum ang the ke bidun la pen tum India sarkar long ni tum ke sidon no si turam hang sar ke pen chat pen ba la so teng si ni tum kang claim nang kok lo la si ni tum ka do ka ve ni tum ke lewan jong ka kai ni tum bang tang bom ji apa ni tum lewan yon pen ke chongdal chitu lo wai sar andam ni tum si non lewan yon pen si claim policy dam pon ku posi ni tum ka do ni si si wala bang so nang tum reporter tum anta pa chang mon sa posi ni len pen nili tum dak Karbiang long lebar union sai hemalong sitame puthot kacethan ponji ke laik lo ake ai Dr. Tuliram Ronghang Honorable CEM Karbiang long Autonomous Council along nili tum 26 constituency apan sitame lebar skill training aputha ke thandam yalam nili tum pacetang ik bomlo lasi non la skill training ke than tang det pena puthak sitame bisokorma project la pente lebar a project la pente infrastructure development Karbiang long Autonomous Council along lahai infrastructure development aputhak 500 crore Karbiang long Autonomous Council apan ke penong do lasi labangso ke penong aputhak nilitum Karbiang long lebar union penta patirpi dunsi kam kichuklem ichodama phan kang thuramu lebar upgrade act awar sai ke endunji si nilitum la kalian dewasa long paciton dun lo la si kacithan ja puthak dola si Dr. Tuliram Ronghang sar nilitum aphan dak nanglang pon bom si ansu se acithe peding nang tim Karbiang long sitame ansu se acithe peding nang Karbi Freshers Meet Katalon pon amai long Hawar ke hat College Karbi Student Union Mai Phu Pardes ingti pen kachari pon amai long Merlin rong hang pi pen se alohi kapachinia por en pon si mai pang cheng pon bangso mai long Karbi ari so e jang kachari anathu anso se kapaprang pon jia phan lapen bidi sore chithan pe do pon si Karbi jutang jubat kan barim lengpum sokchon lapen ason ason ke kan paklang pon Bangso Karbi Freshers Meet Katalon pon aman along aluhi sangpi Megi Katharpi Difu Government College English Department Lapen Haraghat College Lo Thanbang Khubang Pi Anparta Lo Kacharli atum chitong dunsi ingsamjin pen pachun pon Jai Megi Dipo lagi ideng si Karbi Freshers kam social meet pulo dan jadi pan ke aloji sarti ateng si ni pan kapon ito tapi dah macam tong dun pen ni ngarong o tapi ke khedun long tapi ni just semet bet pen ke da Hauraghat College Karbi Students Union amai pu pen chenglo tapi alali long charap dun pu Merlin dodan GS tapi alali tum kato kabe iklem dun charap dun abang kubang kitum an kami keceng pen had jujetik an katum ni si pet iklem kedam charap macam tu pen teknologi ni ngarong ko lai son bang ni kolong lo adun thu bang ke alang litu jutang abang GOAC abang putin si tame amethang pindeng support bang chirin dun si chingthang dun si rabang so Karbi Freshers si tame ibipon labang si tame ni kolong lo lapen ning ching sampi lo lapen pindeng support chot kalide si alang litu pikan tilunda ching si bang ke lingkum sokchot labang so kan ben sinit dun kato be pan si tame napaklang pon lo lapen tu ke teknologi pen ning ta arong ping lo la sulong anut lo lada assistant professor hanse ke haido la pension si assistant professor inti ke haido alang itu pension ta mesen alam hai ke transport ni ar sulong lo alang itu somar dum pension si non obe ka bang kham ko ne jima goreng war sai ko pension si alang itu macam palong dun ji kham pura tovar ke japon ka paklang pon do ko alang itu sulong lo tapi lu ka Charlie pen hello itu gian ke long po tapi gian lo itu ke me ka hello sa tami ke phak ji ja kong sa tami lo phat lu ka Charlie ke long po labang so lama bang just met ala itu RD ni ko ati ke lang itu labang so freshers sa ching room lo alang itu ke jong ko na tepi ke
transforming society through education. Lo ka charli pa na jo kham phang phan ka pachela jo la bang so defense ala uso ka dok be alam sa kami than kon long lo ben ni tum sa kami ka dok be alam arju long lo ka son tha thang se ni me thang ka uso mar dom phan ke be alam ke la pulo na ni tum lo charli nang ko lo ka charli jong jong la puchar ka li desi la pu pas pe oi pa ai la pu ka li desi me set pen charli lo pulo tang te arni bang il tum opportunity thek lo pulo tang te ini tum tang jo ka son si tum se tame me sen pe se certificate se tame di long dun ji certificate ke long dun jong jong quali anu ka prek tum jong si me sen na percentage long dun pulo tang te ini tum asumar tum se tame long dun ji pa lam pen si di pe dun lo তো আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিয় নকৰোঁ কাৰণ কি আমাৰ সময় নাই নেকি নে মানুহে নিজক এনেকুৱা কথাবোৰ ক'ব লগা হৈছে আজিকালি Tang tenon malam so pora phan biruta mo ing tonic sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phit puthot biruta lo wang thwik lo kedam tang phai kuni ni phai kora hiniar ni longso kangthu picnic spot along Karbi Anglong Digital News Forum pen picnic come get together as I make mesen pen kapachun Labang so aja make along KADNF mate digital atum doan ke claim kedam ke pangtang pon pameji aphansi Karbi Anglong alo ke doan digital along ke claim atum pen chingrum si digital akaya hut pherang ke atum ke claim kedam aphan akisu lapen pherang ke atum aphan ke ther ke hap lapuson dokokiti lasila pusona hut pulote pherang ke atum isia sarku mate ka chingrum ji aphan akinakso Lasi KADNF mate Karbi Anglong Digital News Forum amihang pathek det pen puthot Karbi Anglong alo mate break jam adima long ta pherang kiatum digital along ke claim do lasla so forum la ang so se ke pangtang pon ja phan aru arim seng pon nang popu chingki chithan ponsi a hawar tin pen ke wang atum penta forum aro ke seng pon ja phan aning arlo alam chepaklang ponsi a hok pet abirta Clarida kabirta rat aphan kapachatak ja phansi chesik Bonta laso ahok pera birta Clarida kabirta rat along ke wana hot pherang ke aphan ke ther ke hap dokok tiki lasila so hot forum pen nang chirap chito du nangji athenele tom pherang ke atum ke guddi media kali lapen rap charia song pen chirap lokoni jongsi ahok a pherang ke pulote rat aphansi ke klempi rat charia song aphan ale ke klempi kali pusi ahawar tin pen ke wang a pherang ke atum lamphe chipaklang pamriti Langhin Tunyali Sport Association atum pen patar piponsi Langhin Goraimari patru aklamalong ingdeng kora trok mate 26 Boro Martyrs Cup Football Championship pangchengpo Pinini phaing kora ke thomarani porphai hini racheti ma por malom pen pathu pangchengposi ke chengsi ka pathu pona team Phuloni FC lapen Dhentaghat FC ang bongsi pathu pon Phuloni FC atum ke thek sera job 5-1 goal pen Dhentaghat FC atum aphan parem ponsi Phuloni FC atum chepahai pon Penibangso ke pathua long aluhia mana peng pen ka chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Bilimahan Khaklari Langhin VDC Chairman Bir Singh Timong Langhin BJP Mandalamai Phu Krishna Mohan Basumatari lapen pinnang an man peng ke do ke theke dingatum chetong dun ফুটবল তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি প্ৰথম দিন টিম দুটা ফুলনি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু ধেন্দাঘাট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে আমি
যোৱা বছৰ আমি চিলভাৰ জুবলি এইটো আমি পালন কৰিছিলোঁ জাকজমকতাৰে। এইবাৰ আমি আমাৰ এই কাৰ্বি আংলঙৰ দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত এই কিবা খেলটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত গোটেই 11টা, আৰু এইটো আমি আগন্তুক দিনলৈ আহি থকা দিনলৈ আমি এইটো খেলটো চলাই যাম। এই খেলত আপোনালোকে আহি পেলাই যাতে আমাৰ এই খেলটো যি লামহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু বড়ো মাৰ্টিষ্ট ট্ৰাষ্টৰ সৌজন্যত খেল চলাই আছোঁ, যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুৱেদি যাতে ৰাইজৰ মাজত যাতে লৈ যায়, আমি তাকে কামনা কৰোঁ। যাতে চুকে কোণে থকা আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে এইবোৰ খেল চাই পেলাই যাতে ইনকাৰেজ হৈ পেলাই ভাল খেল খেলিবলৈ ইনকাৰেজ আপোনালোকৰ অনুৰোধ থাকিব আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ পেলাই আৰু আমি Langhin Pensar Pinpok report Cut News. Tang tepini Karbi Prime na biota bangke kang tonik lo kado kaweta me domithak me kurwang.